Halo, 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 streaming lagi teman-teman. Kali ini gue live streaming dulu ya, jadi sekalian nyantai lah biar memori gue nggak penuh ya. Jadi nanti gue bakal potong aja live streaming gue, bakal gue jadiin video guys. Jadi ya udah kita gas dulu ya. Gue lupa guys, abis itu kita disuruh kemana nih? BTW Pokemon gue udah ya. Salah. Nah harusnya kita kesini kan guys. Sore cakep. Halo, halo, halo. Marere, marere. Kuhulburi. Kekencangan gak sih guys? Kekencangan. Gak salah sih, rada ngeres aja. Ini ala-olan ya. Eh, anjing lagi jual beli Pokemon cok. Nah masalahnya itu kita mau nyapu gak sih? Apakah ada yang buat lewat guys? Harusnya ke gym ya. Maybe loh guys, gue lupa cuman. No ini ya. No guide anjir. Apa gua kesini terus kita ke wild area guys? Bentar. Kan kita dari motostop nih. Tadi motostop. Sorry ya, gue lagi pilek juga nih. Kan gue dari motostop nih guys. Mas punya youtuber. Apa coba? Ih, ada kakek kungfu. What the hell? Oh, iya gak sih? Ada yang ketutupan gak sih? Iya gak sih? Logikanya. Seinget gue loh. Minum susu jauh. Nyusu mulu, nyusu kelakuan. Kurang asi apa dulu? Macok. Oh iya, ini udah gua nggak randomize lagi ya, karena kemarin ngaco. Susu gak keras kan? Kadang rada keras sih, kadang empuk. Jadi ini udah full ini ya, udah full SWS ya. Udah gak randomize lagi, gak serandom kemarin. Masalahnya kita nggak bisa ke situ coy. Ini dapet kelabang api. Nggak skip. Kalau paha keras, tergantung ini sih. Tergantung susunya kalau paha. Oh iya, kita bisa nangkap roli-koli cok. Jadi ya, kita jadi punya ini. Aduh, males banget ketemu ini, nggak bisa kabur guys. Bisa nggak? Arena trap nggak? Oh nggak. Ambil roli-koli sih. Boleh, boleh. Ah, cewek coy. Roli coli.
Dia ada ground ya. Wah, ada Onyx, cowok. Gede banget itu Onyx. Cowok please. Let's go. Tapi laptop 8 aja mau jadi apa lu? Trouble gue 7. Dengar kata-kata coli baru seneng. Ganti si Bagong gak sih? Ganti Bagongnya lah. Tapi bener-bener harus carry coy. Besto, apalagi nih? Gue nggak tahu move nih, baru lagi nih. The user pasti skip ah. Gue nggak mau main ini ya, terlalu mikir aja. Rolly, Coli. Ngapain gue kasih nama? Kita bawa aja ya, ganti si Bagong ya. Tapi bener-bener ngeri anjir. Bagong gua. Gong, gua udah pakai lu terus Gong main Pokemon. Jadi lu turu dulu ya di box. Cara naik ke situ gimana guys? Onyx ada di situ coy. Aduh. Wih, ada perubahan nih coy. Karkol. Bentar nih, cara naiknya gimana ya? Hey Dragon. Sembari explore ya, ini streaming ini guys. Nggak record, memori gue nggak habis. Ya Allah, cuman muter doang anjing. Ini bosan ya kita mau drill bur. Dari gen 5 gua nemu dia. Wih bang, itu caranya ke situ guys. Gua ngambil repel. Wih, noibat cewek tapi anjir. Tangkap kali ya. Naga nih bos. Tapi cewek naganya gitu. Ada gak sih yang cowok? Satu lagi aja. Anjir cewek mulu dah. Kasih XP gak sih? SP kecil banget. SP kecil banget bang. Kalian nyari batu lah ya. Percuma aja banyak Onyx tapi gak bisa ditangkap. Onyx gak bisa ditangkap pak. Terus noibat cowok kek. Nemu kek. Si Diglett anjir. Tumben dia bisa kabur gak ada arena trap ya.
Sabar ya guys, gue mau explore ini. Dia harus di trade lagi, berubahnya Roggenrola. Roggenrola cewek kayak apa bentuknya anjing? Anjing ada hipopotas, mau bikin hipodon gue. Bosan guys, kita cari gen ini ya terbaru ya, sama yang bagus-bagus aja lah. Anjing cewek semua dah. Ini kalau ke kiri terus ada apa guys? Ada timbur ya. Gak ada apa-apa. Hipopotas. Ah, apaan sih? Rolly coli. Oh alah, itu apa guys? Baik lagi dong kita. Tar. Kesini kah kita? Gak bisa. Ini udah gue lewatin ya BTW. Nah bentar guys, ini rute 5 nih. Ada tukang sampah guys, jadi gue harus bawa sampah. Ini di laut mana ya guys? Wih naga nih guys. Kemarin ini gue belum nangkep ya. Mau nangkep gak guys? Sampah gue gak diambil nih guys, anjing banget ya. Oh diambil. Menangkap naga nggak nih? Gue belum ada ini guys, tipe grass. Gila full naga dong. Ah cewek, skip ah, gue mau cowok guys. Loh, mana guys, harus diginiin dulu. Nah anjing, hilang bro, tangkap dah.
Aduh, bahaya guys. Blitz. Lagi Fury Cutter. Trouble gue tinggal dikit lagi. Bagus-bagus nih guys. Ih. Masuklah. Nah gitu. Smackdown, oke. Wih, naganya nggak ada nih guys. Harus di reset dulu kah? Oh iya, di reset guys. Cowok please. Gitu dong. Gue takut mati. Wait. Oke. Gue mau coba pakai ini deh, Pokeball guys. Bawa gak sih? Bawa lah ya. Bawa guys, bawa guys. Ganti siapa ya? Ini kah? Saya terlalu OP sih guys. Ganti siapa ya? Banyak carrier nih guys. Ini harus kemana ya? Balik ke Hulburi banget guys. Udah. Mau full naga nggak guys? Enggak sih. Grace Dragon. Ability-nya Gluttony ya. Dia bisa pakai batu, bisa nggak pakai batu kan, berubah ya guys. Beli bola dulu guys. Jangan banyak-banyak anjing. Super repel dah. Di 10. Habis duit gue cok. Tuh suka nge-stuck gitu. Mana ya guys?
Apa di Motostock ada sesuatu guys? Kayaknya iya deh. Ntar kita balik lagi deh ke Motostock. Emang room. Pokemon ini Pokemon Sword and Shield Ultimate Plus. The name of the game. What's week? Iya gak sih, gue lupa guys. Kemana ya? Lupa kemana iya aing? Ada yang tahu maybe? Oh kesini ya? Double, gak skip. Mana ya guys? Mas kita ke Budeo lagi guys. Kosong. Megaring, mau gak guys Megaring? Guide dulu gak sih? Should I open the guide? Yeah. It must be. Bentar, buka guide dulu. Pokemon. Bentar ya guys, lihat dulu. Apa kita buka shot NC lewat truk ya? Sama aja gak sih? Soalnya rada susah guys. Rute 3 Turtfield di mana guys? Nih ini kan Turtfield. Spek mana Turtfield? Hah? What's week? Rute 3
Motostock. Itu 3. Galarmain. Rute 4 Turfield. Oh ini Bulburi. Rute 5. Stop. Lewat mana anjing? Bentar guys. Rute 6 mana tip? Nah terus keluaran lewat mana nyet? Nih kita ke wild area guys, yang pasti. Cuman masalahnya lewat mana gitu. Kok motostok lagi sih? Kita ke wild area anjing. Nih kita cari ke itu, apa kita harus pakai ini ya, air ya? Masalahnya lewat mana cek? Nah kok ribut? Malah ribut guys. Ayo magic cup semua cok. Ganti dah. Dia udah bisa apa sih? Rapid spin. Ih, dia bisa tackle, cok. Ganti deh. Dia bisa tackle, gila. Evelyn. Ya Allah, cuman ada beginian doang anjing. Ya elah, jelek banget dah anjing. Mana ada 6 lagi ginian. Lima tujuh doang anjing. Bebas. Boleh juga ikan semua nih. Wishy-washy. Wih, tipe dragon ya guys. Bukan. Lupa gua. Gua kira yang kayak sushi gitu loh. Bukan. Wah, tebel anjing. Ah, gue dedai deh. Udah gak sekolah lagi kan lu?
Arakuda. Oh, yang Barakuda ya. Cepet mati lah guys. Udah. Nah terus kita disuruh ngapain sih guys? Gue udah punya badge ya kan? Badge sapi gue udah punya. Kayaknya gue nyebrang deh guys. Naik sepeda gak sih? Ini jualan anjing. Gata juga nggak bener lagi anjing. Masa kita explore dulu guys. Ada pintunya coba. Video agak ada anjing. Jarang nih orang yang main ini nih. Hey, kemome. Apa kita harus naik sepeda guys? Kan katanya sepeda di sini tuh bisa ini ya. Gak bisa juga anjing. Stangfish. Nah dulu guys, cari di YouTube ada gak ya? Oh nggak ada ya. Woi, kemome. Ntar gue cari di YouTube dulu ya. Oh kayaknya harusnya Sotensil GBA deh. Ntar ya guys, gue cari dulu partnya di 7 jam soalnya cok. Hah? Aduh, Toxel belum gue ambil guys. Kayaknya nggak kesini deh guys. Ntar ya sambil nunggu ininya nih, susah banget nyarinya guys. Nggak ada detik menitnya. Live bro, nyari guide anjir. Wih, Dreadnought. Bentar dah.
Bentar guys, nih nemu. Oh, bentar guys, kita keluar dulu ya. Ternyata kesini. Hammerlock. Motor stok apa hammerlock guys? Antara dua itu dah pokoknya. Kita harus ke situ. Oh, kesini nyet. Nah, di dia. Kita ke atas, bro. Ngapa mau ribut lagi lu? Hammerlock. Oh, berarti kita tembus ke sini ya, guys ya? Kayaknya sih. Waduh, apa tuh, guys? Mau coba nyari gak? Solosis. Tipe psychic ya? Tipe dark gak usah dah. Iya, tadi dia ditutup, guys. Tipe grace nih. Explore dulu guys. Ada doi. Explore dulu ya. Kamu lucu. Kayaknya gue udah pernah pakai dia deh waktu DX. How lucu tuh di show ini. Boleh deh, mau lawan gak guys? Level 13 cok. Kita ambil ini dulu gak sih? Dynamax dulu. Lyron. Dia ada tanah ya, bahaya juga guys. Mau coba peruntungan gak sih? Fair alligator. Coba peruntungan aja lah ya. Wah, kok lemah guys? Boleh deh, Dragon Rage.
Aduh, gak ada damage kayak anjing. Aduh. Duh, mati lagi gue nih. Ntar gue mati kena ini guys. Harusnya ini sih. Aduh, salah guys, salah guys. Ah, tolong lah, salah guys. Salah, salah, salah. Bodohan anjir. Wah, sakit anjing. Tapi gak ada rasanya bangsat. Wah, sakit cok. Mampus training lo ya. Ih, pinter banget Rockfall lagi anjing. Karet cok gua. Cabut boleh gak sih guys? Oh, bang, ayo bang lah, kesalahan gua nih. Hero offside lagi bro. Ayolah. Padahal ampas juga ini. Masih hidup guys, ayo guys. Ih, hyper potion gue masih berapa deh? Aduh, defense naik lagi. Salah. Pinter banget, di rockfallin terus biar hujannya kagak hujan-hujan aja. Catch lah. Oke, bola ya anjing. Salah, gue beli Great Ball tadi ya. Bukan beli inian.
Ini apa, mau ribut bang? Ih, TM nih. Intimidate anjing, gokil juga loh. Cover fosil. Wah, ada lagi nih guys. Mau lagi guys. Tapi harus di heal dulu anjing. Gak withdraw. Salah guys. Kok deposit lagi sih, goblok dah. Fokus Jin, fokus. Apa bawa Leron aja? Tapi bete, kita coba Pokemon baru aja lah ya. Save dulu boleh gak sih? Oke guys. Aduh, listrik lagi cok. Waduh, bahaya nih guys. Listrik lagi bang. Bangke. Tiga empat ya, pantas aja cok. Live screen lagi. Udah ada kebakaran nih bang. Kebakaran kali bang. Weh, hujannya gue hilangin weh. Wih anjing sakit banget cok. Wah sakit anjing. Ngapa tambah sakit ya guys? Ya habis lagi. Boleh. Aduh mati gak ya? Please jangan mati. Aduh bahaya banget lagi. Setup like screennya. Bahaya nih guys.
Tahan bro. Ayo. Mati deh gue. Cepetan gue kali bang. Boleh sih ini lighting guys. Kasih siapa ya? Mudah-mudahan bisa ngilang. Nggak bisa sih. Mati satu anjing. Hey Dragon dah. Dikasih Fire Alligator mati gue. Di Thunder Wave coy. Anjir gak ada rasa ya bro. Gila level 34 ya. Wow. It's gonna be sakit bro. Aduh. Bener deh dong gua nih. Ya elah, paralyze kunyuk. Wah gila ya. Masih hidup bro. Wah attack anjir. Masih siapa nih guys? Aplin. Wah gila sakit banget guys. Anjay gak jelas banget tai. Gue hidupin guys, revive. Aduh. Demi dapetin doang aja nih. Wah gila sih ini guys, gila guys. Ih curang amat. Ini curang banget sumpah. Wah gila langsung mati cok. Wah ini sih gue dadai guys, gak bisa guys. Terlalu kuat anjing. Pokemon gue prematur semua masalahnya. Gara-gara randomize kemarin aja. Di sini 14 anjing, di situ 34, gila ya. Rambut gue juga gak berubah lagi. Level berapa sih lu berubah?
Terus gue harus lewat mana dong? View more badge. Ada apps di sini. Skip dulu dah. Gak kuat gua guys. Ini ngapain gua guys? Flying taxi. Gua udah punya. Aplin. Buset. Kadal bro, naga lagi nih bro. Lego. Dia ghost ya? Aduh, mati gak ya gue pukul? Gue takut mati, tebel sih. Aduh, infestation. Boleh ya, koleksi naga lah ya. Pokeball masuk gak nih guys? Gak mau. Di bite gua. Kok lemah banget ya guys? Ayolah, come on man. Masuk pak. Satu lagi loh. Gila, emang stoknya harus ini sih guys. Ultra ball anjing. Wah gila lu ya. Wah lu gila sih. Sampai gak masuk sih lu gila sih. Wah gila, susah guys. Hah? Apa ini anjir? Oh ini buat SP-SP-an Darumaka ya. Keren-keren nih guys. Tapi build area udah gini-gini aja ya. Kagak ada misinya kan kita kesini. Anjing 36 cok. Wah gila. Gak bisa guys. Ini sih buat grinding ya guys. Loh.
Coba lawan deh. Aduh, gak mati lagi. Untung ngetahuan doang anjing. Propolis, gak usah dah. Tapi boleh sih kalau ada yang jelek. Tackle aja deh hilangin. Kuat banget guys. Udah ini gak ada lagi guys. Aduh ribut kah guys? Oh udah. Nah di sini tempat beli-beli aja. Pena, woi. Wah boleh sih guys. Ntar ya cari duit dulu guys. Alah. Oh tipe ghost lagi. Main buat grinding guys. Ini tipe apa sih dia? Dragon Ghost. Panen naga nih gue liat-liat. Rambut berubah level berapa guys? Anjir punya Lance Pesta guys. Mati gak ya please? Boleh sih. Wih, Ember ngeri juga loh. Masuk dong. Pokeball dong. Lu cocok banget merah putih. Anjir susah banget ya. Demi Volcarona. Wah gila. Tolonglah.
Bukan gak cinta ini mah. Anjir, dibikin susah guys. Premier dah. Kecil Premier tuh. Tuh kecil. Chance-nya. Gila, banyak Pokemon bagus guys. Udah kayak nangkep legend aja. Ah, gila ya, emang harus pakai ini guys, Ultra Ball guys, satu doang lagi. Gila, bener-bener ya. Ini ribut gak sama dia? Emang ada ability? Emang ada Lucario guys, ini guys. Ada Abra anjing. Masuk aja kali ya. Baru nih Hammerlock. Dah ya, gue mau grinding dulu guys. Gue mau berubahin lah, at least. Mari kita carry guys. Mbaknya nggak mau ribut mbak. Gue mau grinding aja guys. Kali 4 nih. Ih, gak mati cok. Bodoh amat ya, secret selalu. Ngan slam. Daripada headbutt kali ya. Boleh dah. Oke guys, kita grinding dulu. Dia tipe ghost ya guys. Apa ada dark guys? Lupa gue Beres TAB dah. Protect lagi. Bagus banget ya. Mau mode ini gak sih? The Flash guys.
800 bro. Boleh sih kita lawan ini ya. SP kecil lah. Ya kecil banget SP cok. Jing. Wah nge-freeze anjing. Stun gue bro. Lah gitu dong berubah. Sampai rata 36 ya guys ya. Ronaldo. Si bocah. Perobel gas. Hilangin aja lah. Ability apa guys? Dia lagi 39 guys. Ini gila gokil gak tuh? Oh cuma 5 doang ya. Sial, mati gak sih gua? Aduh. Lucu juga animasinya guys. Anjay. They gonna die bro. Roller kali. OP lu roller kali berubah. Let's go. Flame charge boleh. Box screen ini langit aja dah. Kita heal dulu deh. Cara healnya begini guys. Kuning soalnya. Sabar ya, grinding dulu ya. SP gede-gede di sini guys. Ini ada Darka nih. Double kick. Discreet lagi.
Gak ada yang naik nih. Lu tipe ghost lagi. Gede guys, SP guys. Upline nggak berubah-berubah guys. Harus pakai batu ya. Ferry bro. Ih, jago dede aja. Oke, 3-2. Rans lah, let's go. Bete kita ganti guys. Benerin moveset anjir. Mati gak ya? Ih, gak mati loh. Eswin ngeri amat. Headbutt. Per 20, let's go. Ancient Power boleh. Dia seimbang guys, attack special attack. Gue nggak ada ini juga. Rapid spin aja, hilangin aja lah. Naik Head Dragon. Let's go. Level 40 guys. Oke, oh iya deh. Anjir di split gue. Let's go. Ya, kecil banget SP ya. Aeroball. Gonna die bro. Gak ada naik lagi nih. Oke, oh ya juga loh pada. Aduh, es inian lagi. Berarti pakai ini guys, double kick. Aduh, freeze.
langsung mati. Bukan freeze dry langsung mati ya guys. Seingatku freeze dry mati deh. Apa gue yang salah guys? Sir masih hidup cok. Lin, lu berubah kak Lin? Ini berguna banget guys. Yuk let's go, grinding lagi sampai gonna die. Baterai aman, baterai aman. Delibet window saudara nih bro. Oh dia burung ya? Duh, mati gak ya? Berlebihan sih gua. Gak ada yang naik lagi deh. Naga-naga gua gak ada nih. Let's go, level 40 nih guys. Aeroball. Mati gak sih? Harusnya mati sih. Harusnya mati. Etik, etik, level tik. Wis. Aduh kenapa healer sih? Boleh deh daripada encore. Ini gak ada yang berubah nih. Ayo dong berubah dong. Flame charge. Oh, gue tahu biar gampang. Wah, gue harus ngambil Dynamax sih guys. Mau nggak mau. Gue gonna die bro. Gue gonna die bro. Let's go, naik level lu. Ups. Aduh, speed gue diturunin lagi. Aduh, dikit lagi bro. Nggak ada naik, aman.
Double kick. Dia beat up, cok. Oke, Head Dragon 30. Ntar sabar, grinding dulu ya. Counter. Boleh sih buat lucu-lucuan, guys. Togetic juga nggak berubah-berubah ini. Harus punya shot tebel sih. Biar cepat dia berubah. Nah, kalau kesel gue ganti tipe dragon gue ya. Ini di sini kayaknya nggak penting deh. Cuman biar ada fiery-nya aja gue, guys. Ayo dong. Ciri 39, cok. Parobol gua habis. Salah. Karkol, boy. Let's go. Sorry bang, gue udah level 38 ya. Gue kasih flame charge saja ya. Gak mati lagi sekunyuk. Ya kok counter anjir. Gue lupa udah diganti anjing. Gue lupa udah diganti, pak. Aduh, dia ada tipe Grona, guys. Satu lagi, cok. Mati dong. 1500 KO ya, guys. Udah kali ya, sampai 40 deh levelnya. Nyampe 40 aja ya, guys. Cinderace 40 kita caps.
Masih hidup aja kunyit. Ayo dong berubah kayak lu, Togetic. Dragon 31. Gue ada die bro. Double kick. Dia mati kayaknya gue ini guys. Beda 2 level sih. Oh kalau one hit KO mah ini ya circle move-nya lupa gue. Kayak 26. Oh ini burungnya di sini guys. Kita ambil ini dulu guys sih. Save dulu guys. Kita pergi ke Motostock dulu. Heal dulu dah. Wah nangkap legend susah sih ini guys. Ini ya. Oke kita taruh dulu. Ini 1 lawan 1 guys.
1 lawan 1 guys. Let's go. Altaria nyet. Belum gua heal lagi. Udah ya. Anjir, dia megarin cok. Gue gedein ini ya si ini copyright kayak anjing. Ada pengamen. Let's go. Dapat. Balikin dulu dah. What the fuck, copyright apa? Tolong dong. Asul Galea tuh harusnya. Satu dulu. Oke, mungkin segitu dulu aja ya streamingnya buat kali ini. Terima kasih yang udah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.